Pevaču Slobodanu Vasiću napisana je u sredu uveče prekršajna prijava zbog sumnje da je fizički nasrnuo na svoju devojku i njenog brata u stanu u Novom Sadu. Kako se saznaje, incident u kojem je jedan od aktera bio Vasić dogodio se u četvrtak oko 23:30 tokom pijanke u stanu u Novom Sadu. Prema informacijama koje posjedujemo, pevač je boravio u tom stanu sa svojom devojkom Bojanom, njenim bratom Đorđem i njegovom devojkom. Tokom večeri i druženja odjednom je krenula rasprava. Vasić se posvađao sa svojom devojkom i njenim bratom. Vikali su jedni na druge. Međutim, ubrzo potom psovke i verbalni sukob zamenili su udarci. Oni su se međusobno potukli, a Vasićeva devojka je optužila pevača da ju je udario. Nakon svega ovoga, Vasić je sam pozvao policiju. Nakon što je došla dežurna patrola, pevač i Đorđe privedeni su u policijsku stanicu gde su dali iskaz povodom incidenta. Na saslušanju u policiji Vasić i Đorđe ukazivali su sve vrijeme jedan drugog kao inicijatore svađe, a kasnije tuče. Đorđe je policiji ispričao da je Vasić napao njega i njegovu sestru i da je bio prvi koji je udario, nakon čega su se oni samobranili, dok je pevač ukazivao da je on žrtva i taj koga su oni napali. Zbog ovog sukoba policija je napisala 3 prekršajne prijave, te će svi učesnici ovog sukoba, pevač Slobodan Vasić, njegova devojka Bojana i njen brat Đorđe, svi će se naći pred prekršajnim sudom. Njima se na teret stavljaju 2 prekršaja: narušavanje javnog reda i mira, svađom i vikom i učestvovanje u tuči. Samim tim preti im novčana kazna do 150.000 dinara ili zatvor 60 dana. Inače, Slobodan Vasić poznat je policiji od ranije. On je navodno nasilnički napao i svoju nekadašnju verenicu. Kako saznajemo, Slobodan Vasić je svoju prvu verenicu, Valentinu, navodno javno napao u jednom lokalu još 2015. godine, gde joj je navodno čupao i čak udario, dok mu je devojka tada razbila flašu u glavu. On se sada ne oglašava, a šta će dalje biti, poslušajte u narednom snimku.